lupa like, komen, dan sugu break. Aduh, para nanas nyerang ya ke sprint. Coba kalau kita nempuan sawah nih. Kayak tidak yakin. Untung nih pangmelikan motor lamun teu najis ting. Teu diwarok kalawat kawalat. Ini tah. Boga motor teu pangmelikan walaupun urut ge. Beratnya. Murag. No. Agong ngaminyaan kalau teh sawana lega nying. Kuat pakai nyanem nih mah. Nuan modar eureun ya. Warisan kain kabeh ya. Edan motor pangmelikeun. Sawah lega. Kurang apa? Tinggal nyari janda atau brutu. Loh. Nempuan buan jauh masak gitu. Cengekna ada puguh keur murah ieu gararing. Nah, anjing teh. Mana di starter eueuhan ieu mah. Anjing tuas. Har. Anjing kontak. Tergirup. Ya, betul. Nanti aduh ya beri nempuan saung Wah goy, cau aya buah naon itu nya bulet. Oh terubuk berenuk. Aduh, kompol lain. Ini kuota, ini hotspotnya. Gak ada ya. Kuota saya juga di hotspot Sibaran. Apa tetap tidak jahat. Ya 6 holidan PH. Hari ternak tuyul teh jadi mah. Duit halus. Terpikiran kiri tidak. Naon tah kira-kira? Di motor Sibaran sih. Wah, Sikat Bang Jailan, kurang gitu. Ayo. Pasti si aing mah keur ka kebon itu ngali pepelakan kolotna yang depo sini. Wah, deh. Cepat ya. Ayo. Cepat bayar. Baru tuh. Ikul ngalamunan mantanan di awak pebatur tadi. Aing ngawangkok kita kalau jauh dulu. Mabok ndau budak di sini. Barunya ya, belah ya. Sang ngeremplong. Aduh. Untungnya tuh bucat ge. Aduh, anjing. No. Mantap. Anjing. Motor dewek eta mah juga tarik di pau. Woi, ya eta motor aing, woi. Goblok. Anja.